Ki yalehke athletics Sdang ki ini Hawaii Air Sports Complex da ke pet 1000 meter yang ki cenderang wakan thai kam chi benta ka 6 Meghalaya Games arja arpausan. Yaga gold medal ki cenderang da yo da Daniel lang da walang na East Castle District wada pendep ye pet hei por wa kanru not le so ar second. Yaka silver medal da yo da ukras tarjun pathau wa mikmat yaka South West Castle Hills wada pendep ye pet hei por wa kanru khatsan so second. Yaka bronze medal da yo da banjob lang wanyang wa mikmat yaka West Castle Hills wada pendep ye pet hei por wa kanru khat pra so second. Hakikan Taiwan yaka gold medal da yo da ka glorify kurba na East Castle District ka wada pendep ye pet hei por wa arpau kanru arpawi second. Yaka silver medal da yo da ka bala siudor pathau na South West Castle Hills dewa pendep ye pet hei por wa arpau nyau kende pawi second. Yaka bronze medal da yo da ka pernai kandait na West Jaiñtia Hills District ka wada pendep ye pet hei por wa arpau so pau san pau nyau second. Ni da yo le wo pendep yaki wiki yalehke hei wah ka high jump yong ki cenderang yaka gold medal da yo da Simon Marak na North Garo Hills wo ye wo kenti iwi point prapole meter. Yaka silver medal da yo da utirang en sangma na East Garo Hill District wo da ye wo kenti iwi point prapole meter. Yaka bronze medal da yo da Primus Ronghi na ribohoy wo ye wo kenti iwi point nya kosan meter. Haka high jump ki kanthai da yo gold medal Karina Lis ingti ka wanari boy ka wakanti iwi point san pawi meter. Yaka silver medal da yo da ka Anrisha Kleng ka wanari boy ka wakanti iwi point san pawi meter. Yaka bronze medal da yo da ka Jerik Chi S Sangma ka wana South Garo Hills ka wada ye ukanti iwi point so pra meter. Haka chispa meters ki cenderang da yo gold medal o Henry Yoka E Sangma na North Garo Hills wada pendep hei por kadwi point khatsan second. Yaka silver medal da yo da o Renaldi Dhar na West Jaiñtia Hills wada pendep ye pet hei por wa kadwi point san pau second. Yaka bronze medal da yo da o Hopeful Son Langdo na West Castle Hills wada pendep ye pet hei por wa kadwi point san pau nyau second. Haka chispa meters ki kanthai da yo gold medal ka hei mon ki khai na West Jaiñtia Hills ka wada pendep ye pet hei por khatlin rupau nyau second. Yaka silver medal da yo da ka Pringchi R Marak na South Garo Hills ka wada pendep ye pet hei por khatso second. Yaka bronze medal da yo da ka Rio ka Rambai na East Castle Hills ka wada pendep ye pet hei por wa khatso nyau second. Haka praspa meters ki cenderang da yo gold medal u 11 Dakar na East Jaiñtia Hills wada pendep ye pet hei por R not iwi so R second. Yaka silver medal da yo da Rishan Miki Rangklem na East Jaiñtia Hills wada pendep ye pet hei por wa R not kende R not second. Yaka bronze medal da yo da Amy Renti ki Pakma na West Jaiñtia Hills wada pendep ye pet hei por wa R not kende subhakunde second. Haka praspa meters yong ki kanthai da yo gold medal da ka Bethlehem Grace Makri ka wana East Castle Hills ka wada pendep ye pet hei por wa R lepau nyau pau R second. Yaka silver medal da yo da ka Mon Langki kendai ka wana West Jaiñtia Hills ka wada pendep ye pet hei por wa R lepau pra san pau second. Yaka bronze medal da yo da ka Dublin wa lang ka wana South West Castle Hills ka wada pendep ye pet hei por wa R lekende not kende second. Kembali pi baru tengah kedai Daniel Lingdo Walang na po East Castle Hills District barangay Shimenta Athletics event 5,000 but 10,000 meter. Walang shu dep yo medal hapo 5,000 meter gold medal. Am ganni kamde shu sim bringkong ai Shimenta Bunsin hin North East game ru national game ru po North East game mala yo gold medal actually but po national game ta kamyo air. So la syang andan po 10,000 meter la syang step. Kakate juga kade banjob lang wanyang ngade na po West Castle District te ngasal kai haki lalais la sausin meta ngale kai Meghalaya Games mena how arajar arpeo ngale juga 800 but 1500 jong arajar apuar ngale ka 1500 but 800 te ngana dang change events metahi ki arajar apulai imat dapat turah dengan change event change 5,000 but 1,500 dan mentang lah mudban lekai biasa ke 5,000 but 10,000 dengan change event kan ngesngu langsung komen yang as normal bangalong ya ikun lang bat ki ya long ya keduk lang bat ki senior jong lade
gajeng kemilinti gajong kalong ba ladang langi long kabala in long ban baro ki athletics tang shimat han ya baro long bengin praktis bahaban iu bahaban ban poi kham jingai tang posted lade mga ukresta jun pathaw na sa West Jaiñtia Hills district te ngas ngotenat ba ngayo ini ngajop ini silver medal medak ni 5000 meter te kane kasin gaban kong ba ngayle competition sa ka rilum Jaiñtia te ngas ngotenat ba ngapit ka standar kala khamdon hi khendiat ben compare bet ki snembal adep te nga kermen skem ba kini kinong penyal ani kini ki association ki badan sa Jaiñtia kinang improve isu nak ke por kane kasin ke balai ke bangai le kai Meghalaya Games te habaro ki like sin nga 5000 10000 ngai le kai te ngayo silver medal te nga imat yang ala thok kerteng silver medal tra Meghalaya Games sia keren komik no te rabun ki le kai ngate bangai le kai marathon so dang sudep haunu snem bradep ngadang suan le kai all India police game te ngayo silver haka marathon category Keteng juga ngadai bala sudor patau buat ngadai na South West Jaiñtia Hills buat ngai lek kaya ka 5000 te metang ayo ya ka silver mo te ngasutenat mo ngamare mene ngi dan lang baro gum gitu be participate lang mo ngi enjoy lang hantu tengta Hello.